Awe, Linyo Trading and Projects, LTNP, Arpalakata. Kamu sekolong sa Seritarita High School seo se le go motseng wa Sekiming ka mo kopane ka mo na pele re tshitse mmobi wa buka ya Iphihletseng yo e bona go ke barutsana ba mphatho ya mare matlo ya go ngwana ke Dr. Lesiba teacher Maphoso a Paleng jalo ka mo Seritarita re sa dikologa na mne re a batse awe arfa Iphihletseng Sabange re filang ke re mamotla ke ka mogola re boletseng ka ona re tlo lebile tša batho ba e le gore ba diile ntho ka mokae rona nkere baeng ba rena ke bona batho re na le bo maredi ka mo bontate maredi a kere ke bona ba e le gore muo ka moka ona o diwa be ba le gona ba o diile and then ba sepela le bo ntate ke kana ba berekile ka moka o dia muo o le wena mamotla ala Seritarita High School ala Rena re tshwarele Linyo Trading and Projects LTNP ka boripana ke ile go movie wa buka yo le bana o ka mphatho wa mare batlo ya Iphihletseng buka ya rena ya Iphihletseng re a tseba gore e ngwalwe ke Dr. Lesiba teacher Maphoso a Paleng buka ya Iphihletseng ke buka ya mathomo ya leleme la letswele go ba sepelo ba Sesotho sa leboa ye diretse go movie ka mo lefase Iphihletseng halala